Mayam Mukramzari doing British Impact News ni Raj Nongthombam Manung Huna Hari 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokchari. Tha Taruk Parakadoroba Manipurgi unrest, crisis, violence. Asidagi losanam ki damakta Manipurgi Miyam Maru in a valley the Ladiba Miyam Singh Aduga Tongan ba community singi Maraktagi peace ki call Matare Hanagi normal sida peaceful coexistence hatar peace normalcy habitaragadi hana punna lemina bagi normalcy tu da halakna bagi thabaksi packet na bagi appeal call natraga effort na chingba mayam tawdi thengnari but at the same time nakal amromda kuki ki maikai digi separate administration natraga separation from Manipur haiba demand ama stick torogla ba hena stronger oiba hena firm oiba and one voice da across community sigi manung da habatare adum Sig demands is higher labis number Murgang, Sagi peace key effort, the sanction bangam daba, center nasu tutupa, peace kamaril na tabuk packet pang ubangam daba, Augustir, Makisu, Manung the packet targets mapan, the territory we have do public domain the Tolok the Habatare. At the same time, we publicly label the Sukarai Hobato Bungami Bage, Langana came to Togdramina, publicly label the CSO label, the Kaributok Durga happy Wang Sing Lai, at the live walking the separate administration ki demand yamna strongly lady bacharak sida peace ki effort have tar peace ki call appeal si kadai fauba ani si tu na semen ba yaga duri bano have duni ani si paradoxical oibra haide amana amadiam contradict tawna ba adum na ba posak ani khag have tare oira bra have sini marmaduna ani si contradict oidana ba amana amada complementary ohanab gi damakta kari mathuk tab yabagi maruina normalcy peaceful coexistence ta halan gi have taragadi kari pre-condition who is a requisite conditions kari mathau ta bagi hari ba conditions sing do achieve tok da targadi koi normal sida peaceful state hajan ba yaru duni hojik su periphery sing sida naung na bankar sang na sajalak bagi wafam lak bagi thangnar leiba khunja sing da yamna mi pai ba su foundry hatra da hojik matam khara nongmai kam na ba mafam khara da lepak pasina miyam da khalisi khitang saphra na khalu bne du masina amuke han handagi han kan ba lanjang chathan abgi da makta bunker na chingba natraga hariba trenches mayam se tauraga haurabra habagi natraga madugi sem sarebra habagi miyam da nungang ba phawri therefore separate administration amadi peace effort ani se paradoxical oibra amana amada contradict obra ani se punna samina ba yadba posak sing oibra habagi matang sida khanane no dam tang impact news ki Manung Hunaki Thamling Sindu Library Pasi joining us tonight on Manung Hutna Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipurgi Political Science ke faculty member was that Dr. Thangjam Homen Homen Butram welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Indigenous People Forum Manipurgi, President Obiriba, and also Zigleriba Irang Asida, Peace Hanjalaktabaya di Haiduna, Koi Forum Sembiriba Forum for Restoration of Peace in Manipurgi, Convenor was Ashang Kasar, was Ashang Kasar. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Federation of Civil Society Organization FOCS Manipurgi President Ojatesh Manihar ni Oja Manihar Busata Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Asang laksage Oja Sang Raj Masi akhoi ki lepa khuti makta lan thokta banati sina ahan basunati aba mi ki atopa country nation da sigumade ki sathi ba kayam thoy adu loina makse dialogue toraga process toraga peace normalcy hanjamba khaktani Manipur da su masina ahan basunati Hana the Hanta Kishin Yamna Tongan Bomong the Toksabani. Aduna Hojek demand legislation later Sunu Punama Ado Akoi state ama government ama Ribani Mayam Lamina Ribani. Demand Kana Gumba Kana Amana Loop Amana si demand Tawashi demand Tawe Haiduna Akoi Dum Lantoraga Labidi Yadi. Aduna Akoiki peace dialogue peace process city must ni hain lowe. Tawda bo laibak tibade Akoiki Hojiki differences leriba aduga thokliba masi punamak se ngarang nasi gi nati hebo akhoi da chauna mamang digi kep khra leira laraga akhoi ki karamai na punna leimina ba karamai na peaceful coexistence to ba mayam na peace pamba gi kaino se akhoi na subject se adugi gi ideology concept se akhoi che masi yamna care oina lowram dreba ko aduna hojik Migi mindset se magi leipa magi identity leirak padu ki matungina magi identity da yamna kaino se sagalaga promote toraga leining bagi mi lari lesu hairiba scholar mayam na se asigi wakhan thought se leita banate ba leijari ba adubu hojik tawri basite
adu eradi hoji lan kap na hai duna dum kap na lai ke dara akhoi gi question di ko aduga lan hoji kap na asi yana pa ma purak tri phobodi lan du loire to e habi ya roi tha ani kap na dara so adu kadai kadai no una ba kan da mu kap na rani adu di lan de chahi tara oi ma ani humor so dum chathak ni ba ko sumai na dum ki phibam leiradi aduna hoji peace negotiate team ama targa le madu negotiate to na both party do una ba kanda hana lepna lepangam to su ground rule ama hana lakani e adu de hana koi nome kap na ba se lepse aduga magi pamba pamda ba thum dun ama ne ko wari do changsal laga sumai na tawse ha ba pot se university da sigi loina laksa ba khakta ni ha ba adu hoji ki pot city akhoi gi city landkum kabli peace lakani na lawe the problem is who is going to initiative right initiate and central government wagera state government wagera to which organization they have authorized or endorsed se problem ne ko hojik mayam na atak si hapta amu kare muksin no mai kapsalak pe khara lepe santi oire na mayam na santu masi kada ni santu na gyan ta de ai gi observation da santi na te jik le besiti first phase ne hana hogi ba tarik ahum dagi tha manga taruk chupna hogi si first phase gi tangkak amne ba kuki na manipur thugai na ba mai te han ba changai ba khongjang se hojik makoi second phase gi preparatory period ni moina thami se gap se aduna masi aina masi second moi gi second step ki preparatory period ne hari ji gi maram ji hojik lairi ba maru oina lan pham kali ba sugunu side ki Bisempur district ki narin sena adugi Impan West ki Kadangban Impan West ki koi gi Sekmai Impan East ki mafam koi gi yang pukpi kari kete lai riba singse sai se de koi na bunker har me ahan badab hojik bunker ki standard tu ale hore bunker je bunker ki mahuta hojik lai sidi makoi ki kem ki type ta koi gi jingana bu khalaga moi kenu sagal eba jukse okay aduga yam chauna sidi pura koi gi war gi type ta to gi mauta GSP tawraga amba tawga tawkhaira kan dam khoi ne semi ba kenu gi moi gi kem du protect tawna ba oiramba ya ama oiramba du semi ba bunker ji di yam high level kenu da sem gre ba adu ai taraga di masi lan loidri santi oidri hai bane ba preparatory period na haje je makoi gi cookie jing gi sema saba sema sari ne bau jikse within hayeng tarok pa yang asi tarok pa horen hing tarok pa si maybe koi di kana na khani si di ko na khange mangai re aduna santi na koi na chingda ye koi gi tampa ki koi gi halam akhang ahi myam su lawi no chingda su koi gi tungan ba koi gi leminary ba chin no community khara na su dum lawi peace asi pam da ba mi leite maruina human being amo ibagi peace pam da ba malem si da hai batare peace pam da ba mioi ba dagi tharga apik pa jiba kang jiba bauta peace pam da ba mi leite ba do manipur da ngasi peace oingam de ba masi kari gi no na koina kanu to ba kan da ngasi yamna nungai ta ba hai tare hadaki kuki na tawriba thabak si masi moi peace na te makoi si moina separate kenu administration na jik tali hauji pautu nu tali still makoi peace ki wa hai de si ya si tawra moi peace pi wa peace oine hai bane ngara makta ju mai khoi gi kuki infi gi mathoi du khoi billion gi statement adu thoi du adum region ma khona ta ba de wa ba yam yauri ba adu eba targa de separate administration gi wafam jima ma khoi completely to pada ko gi negotiate point da lakse ta de negotiate point da lakta ba ya ba jim dikhange khoi sahi manga sona ga da tara sona ga da madu mati adum lai jara janu aduna negotiate point lakta ba yaroi te banda tok tok da ba yaroi masi lakpa ga ma separate administration na sum lai ga di yaroi ma khoi na taliba demand si akhoi manipur gi ai mamang the punjab to 71% manipur gi lamji ma khoi gi oine hai bani kuki jau siama ka moi jeleng am ka na du gi nation har mani len har ma gi kuki len har ma gi adu ba moi nation am gi dream jundum lai hai basi ma khoi gi tungan ba akhang ai si gi opinion da sung gi thengna jabani ko dalu kai gi toning dri no yes kari gi toning dri no separation akoi gi separate administration ki magi basis sama lei bata bane ngasi bauda pithribi gi leba chobo ma da gi leba ma sa ta gi ba state chobo ma da gi apik pa state thoki ba haibana chingba singjigi makoi gi akoi na puwari ma yengjara pa kanjida basis sama di lei ne bai yumpham ma kari gi no sigi proof sina sigi leba si da lening dri ba haiba dune ana akoi gi manipur gi puwari yengjara pa kanjida di chingi sina na pulap punna
then adu manung da within the chingi sinau gi manung sida kuki sinau sing jida Manipur da kari gi lening drina moina lening de ha pa kan jida moina hai di ba mayam do is it justified haibagi question si akoi gi dialogue ama tongnar ba tar bati thol ba ta bane number 1 political representation leitabra hoji phawbada singmi chini naw mayam ne yam saw bi kai no pikraba tampaki lamdam jigi 60 akoi gi keno je majority of the MLAs are from the valley then remaining out of total jigi 60 jigi manung da singi area da di yamna yamde haibane within singi area si da mo yengba kanji da hana di kuki na akoi gi naga gi sini naw mayam ne yamame adu hujikti mo kuki sini naw na masing mo yam be hel haibadi political representation se right at the level of the parliament then secondly national gi laigraba matung da state ki sida moi political representation leitabra then grassroots ki level da ADC ki wafam yes ADCC autonomous district council si controversial di oidi adubu mafam amadi piridibra haibadi question secondly official gi government gi posting jida singwi chin naw mayam jigi adequate number of representation leitabra by merit yingnaba kanda hoji phawda Manipuri samna da 45 IAS and the IPS officers by virtue of their hard labor cookies ngaktani then Manipur ki overall total gi akoi gi employment within the ST category yang pa kanjita nearly 60 to 70% are from the cookie community madu lai ri social gi level da social intercourse anama leigani longna mongna ba longna chana ba poche yam thok yon chin tongna ba haibagi business ya social intercourse da makoi gi mafam ama sum pi dragra haiba ma lakane ba then next moi gi cultural or identity ke expression je Manipur gi government jina or the state of Manipur sina mafam ama pi dabra good ki festival leptana dum tauri and different types of makoi gi cultural gi entertainment do de koina recognize su tauri and thamjaning then most important symbol of an identity language Manipur da language sigi akoi gi lep si metai mek si impose tauri and haibam le but it's just like Hindi just like English lemau ba community myam jigi loan jidi amuk akoi na approve tok dabra Manipur da lei ba akoi gi around 39-40 communities leiba kanjida around 27 dialects the language lab semaga angang gi class 10 gi syllabus ta jo happy right aduna lady basi politically makhoi si hegemony mete gi hegemony makhad leibra cultural hegemony makhad leibra business ki hegemony makhad leibra business ke mu yengba tarabadi makoi entrepreneur ke am lei green tea gi khwai phajaba nangi e dagi semba phajaba akoi lemon grass ki is from Chuchanpur right then various others khau sari ba patu khau gana koina kaunari ba mayam textile ge export tori ba mayam ama so the question is sigi mayam ji lera kan ji da pin da badi sigi rang ji mamang da rims ki promotion gi rims ki vacation gi oza mayam gi vacancy gi ST gi atu di collective oi ba ama government ki asoi badi leita badi nate but largely structure ama leiba kanjida within the constitution of India sigi Manipur government hina beyond the constitution of India structure ji thamdabra haibadu ne then where is the question of exploitation